nami amukela ka alcohol decomposer ese channel loko ri ka mi nga zami subscribe ni kombela leswaku mi subscribe mi like mi share mi tlhela mi commenta loko mi heta ku vona video leyi xikongomelo xa video ya namuntlha ni ta va ni ri karhi ni mi endlela song review ya risimu leri ni nga ri title ku Dyondzo. Eka risimu leri a ni nga fambi ni ri nexe a ni famba na Mali K Mr Serious, so ni ta va ni ri karhi ni ri tlanga ni mi reviewela xitori lexi ni ta va ni ri karhi ni xi reviewa xitori lexi. Okay munhu nga dyi nkarhi munhu ri tlanga. Leswi swa ku beat by alcohol the composer swi komba ku hi mina nga chayela beat. Unique Studio. Unique Studio with the studio xa mina. Okay, hi twenty. Dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari bya yena a swi n'wi pfunangi nchumu. Se i xitori dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari bya yena byi n'wi pfunangi nchumu. Hi ta va hi kha hi twa ku hikokwalaho ka yini chorus yi ku dyondzo ya yena yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari a byi n'wi pfunangi nchumu, ko humelela yini? Hayi a hi tweni. Dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu. Okay, a hi twaneni verse 1 ku yi ta va yi kha yi kombisa njhani ku dyondzo a yi n'wi pfunangi nchumu. Okay, a hi twaneni. Tidyondzo ta khale na ta sweswi swi hambanile, swilo swi cincile, thekinoloji anamile, leswi swi nga endleka swi ni siye nhlamarile, a hi swikolo hinkwaswo masiku lama swi nga nawini. Okay, la xitori xi sungula kahle indirect xi ri karhi xi kombisa ku tidyondzo ta khale na ta sweswi swi hambanile vhele. Khale ku ri hava EG swa ku xikolo ku dyondziwa online, sweswi swin'wana swilo ku dyondziwa online, swilo swi cincile, thekinoloji anamile, ku na swikolo swo tala ngopfu, swin'wana ne le nawini a swo va nawini ya swin'wana ne le nawini a swo va nawini. Thekinoloji anamile, swilo swi cincile, leswi nga endleka swi ni siye nhlamarini, so hi ta va hi kha hi twa ku i ncini swi nga endleka leswi swi nga ndzi siya ni nhlamarini. Okay, a hi tweni. A ku ri na jaha rin'wana ri tlharihile xikolweni, mathicara hinkwawo ma tekela enhlokweni. Ma swi tiva ku loko munhu a tlharihini swo boha mathicara ma n'wi tekela enhlokweni, ma nyika na swikombiso hi yena ku hlohlotela vana lavan'wana. A ri ri na manyunyu ya ri vonela vanhu ebodhleleni, Ku va na manyunyu i ku tonga, ku vonela vanhu ebodhleleni, ku tekela vanhu hansi. hi vutlhari bya rona ri titongerile moyeni, a ri ri na makatla kambe buku a ri hlaya. Makatla swi vula ku ti kukumuxa kumbe ku ti tekela henhla, kambe hambileswi a ri ri na mahanyelo, ni ta swi teka ku mahanyelo yo ka ya nga ri kahle leswo vonela vanhu bodhleleni ku vona makatla, mara tibuku rona hayi no a ri hlaya. A ri nga jikajika ri ti tshamela ekaya, A ri rhandza ku tshama ri one, ri ti tshamela ekaya, ri nga ti associate na vanhu van'wanyana. mintirho ya rona ya xikolo ku ri yo basa, swilo swi fambe kahle ntanga khume ri ri basa. A hi twaneni ku loko ri pase tanga khume ku ve ku humelela yini? Hi vutlhari bya rona va ri ndlele na xiphato, a rhume swinyeletani ka tidyondzo hinkwato. Ku huma hi swinyeletani ka tidyondzo hinkwato a ni ringeta ku mi hlamusela ku a ri hume hi ti-distinction ka ti-subject hinkwato leti a ri ti endla. Tiyunivhesiti to tala hi ya to rilwela, kambe rona ri hlawulele nga tshembisa ku hakela. Ha swi tiva ku vhele loko munhu a pase ngopfu tiyunivhesiti swo boha ti n'wi lwela, kambe swi le ka yena munhu ku yena i ya kwini. Dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu. Imagine i pase i hume hi 7 distinction, mara xitori xi ri dyondzo ya yena yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari bya yena byi n'wi pfunangi nchumu. Hi ta va hi kha hi lava ku twa ku a ku humelela yini, mara imagine mara ku ri wena. Dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu, vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu. Okay, a hi twaneni ku loko se yena hlawuli leyi nge te yi ta hakela yunivhesiti ku ve ku endleka yini? Endzhaku ka vhiki tweketwe khandziya bazi, kongoma evhasiti rungule pina vokasi, hlawule dokodela rejistara swi tshamiseka.
ri ti chuzela kahle vudokodela bya rona kwale yunivhesiti ri rejistara hayi a hi twenini a ri ri na nkateko kwari zange xaniseka mastiva vudokodela byi lava munhu chivirika a ri nga ri munhu tlangiswa xikola gingirika jaha leri a ri teka mhaka ya xikolo a ri yi tekela enhlokweni swinene a ri ri munhu wo gingirika swinene malembe hinkwamo le varsity a feyilangi endzhaku graduate leswi nga endleka ni tshembangi ri kote ku heta vudokodela bya rona ri nga feyilangi kwale varsity hayi a hi twenini endzhaku aplaya ntirho ka interview va ri vitani a hi twenini se ri apply ntirho endzhaku ka graduate phela ri apply ntirho wa vudokota se va ri fonela va ri vitana ka interview a hi twenini ku ya endleka yini va ku eka rona dyondzo ya wena ye le xinyamini ri kumbula njhani hi ku mheni graduatini ri twa ri hlamala loko va ri byela ku hayi tidyondzo teto ta wena hayi no i te le xinyamini hi zama kombisa ku ti-illegal kumbe a ti le nawini kumbe a ti na mpfumelelo vudokodela lebyiya ri nga stada nkarhi wo leha ri stadele mahala hi ku komisa mara hayi a hi twenini va ku yunivhesiti u nga nghena kona hi le nawini va ku maphepha hi lama swi vona ku swi tsariwini swi na kume ra malembe hina hi tiva yi pfariwini va tlhe va ri komba maphepha ku swi na 10 ra malembe yunivhesiti liya ri nga stada ka yona yi pfariwini swilo leswi tala ku humelela hi mhaka ya tiskemara vanhu va lava ku skema vanhu va swi kota ta ku va tirhisa va ku onga kunene loko va swi vona ku hi pasini mi kuma ta ku i skema hi munhu loyi na yena endlaku vudokodela a fika ku rejistara sa vudokodela swilo leswi ho tsalaku kasi ho le ku tsaleleni ka yena indirect nga ri aware so hey ri bihini tiko swi la mi cheka ndhawu leti mi va ku mi ri ka tona ku ti rejistariwini na ni swi rivele hi xilungu mara ku na nambara yin'wana va ku va tsarini loko wo cheka ka yunivhesiti ya wena ku va ku ri na nambara yo karhi ya komba ku ta ku na yona yi rejistariwini loko u kha u cheka kwala ka ni rivele ku va cheka kwihi mara swa chekiwa komba ku yunivhesiti leyi le nawini kumbe college leyi le nawini risimu leri naswona ri tlhela ri hlohlotela vanhu na swilo swo fana na sweswo ku va va careful hi timhaka leta ku senderiwa ti-email online especially ma-grade 12 loko ma ha ku pasa va nga teki ti-decision va nga ndlangi research a hi twenini ya ku twa sweswo ri lo sungula ku ri ku ni sola valoyi hi vona va nga nikila mani ri ze ri blame na valoyi kasi hayi no valoyi va vanhu a va tivi nchumu na ku na yunivhesiti leyi a va swi tivi a ri fanele ri nga blame valoyi ri ti blamela va lava nga ri scam kahle kahle mara hayi no timhaka ta kona dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu lexi nga endlaku ni tikuma ni tsale risimu leri kahle kahle i ku ni langutise ku vanhu vo tala lava mi kumaku ku va tlharihini kumbe va rhandza xikolo swinene hi xitalo va tala ku va va nga humeleli ku humelela hi vula ku van'wani va tikuma mi kuma mi tlhe mi hlamala tikuma nga ha kumangi na ntirho ene ngopfungopfu lava mi kuma ku va ti tekela ehenhla hi mhaka ya ku va vona va tlharihini kahle lava va kholelaku vanhu van'wanyana so risimu leri ri tisa na dyondzo ya ku u nga kholeli van'wana hikuva swa mundzuku u nge swi tivi munhu ri repeat risimu leri ni mi rhepela tivhesi ta rona live hi vheta hi va hi humini ni khensa n'wina mi nge le ku voneni na mina ni khensa swinene Beat by All the Composer. Unique Studio. dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a byi n'wi pfunangi nchumu tidyondzo ta khale na ta sweswi swi hambanile swilo swi cincile thekinoloji anamile leswi swi nga endleka swi ni siye nhlamarile a hi swikolo hinkwaswo masiku lama swi nga nawini a ku ri na jaha rin'wana tlharihile xikolweni
mathicara hinkwama ma tekela enhlokweni a ri ri na manyunya ri vona lava nebodleleni hi vutlhari bya rona ri titongerile moyeni a ri ri na makatla kambe buku a ri hlaya a ri nga jikajika ri titshamela ekaya mintirho ya rona ya xikolo ku ri yo basa swilo swi fambe kahle ntanga kumbe ri basa hi vutlhari bya rona va ri ndlele na xipato a rhume swinyeletani ka tidyondzo hinkwato tiyunivhesiti to tala hi ya to rilwela kambe rona ri hlawulele nga tshemisa ku hakela dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a swi n'wi pfunangi nchumu dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a swi n'wi pfunangi nchumu endzhaka vhiki twekebe khandziya bazi kongoma evhasiti romboloke na vokasi hlawule dokodela rejistara tshamiseka a ri ri na nkateko ku a ri zangi xaniseka maswiva dokodela byi lava munhu chivirika a ri nga ri munhu tlangiswa xikola dingirika malembe hinkwamo levhasiti a feyilangi endzhaku gradueta leswi endleka ni tshembangi endzhaku playa ntirho ka interview va ri vitani va ku eka rona dyondzo ya wena yi le xinyamini ri kumbula njhani hi kumeni graduating va ku yunivhesiti u nga nghena kona hi le nawini va ku maphepha hi lama swi vona ku swi tsariwini swi na kumera malembe hina hi tiva yi pfariwini jaha ku twa sweswo ri lo sungula ku ri ku ni sola valoyi hi vona va nga nikira ma dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a swi n'wi pfunangi nchumu dyondzo ya yena a yi n'wi pfunangi nchumu vutlhari bya yena a swi n'wi pfunangi nchumu. Ni khensa hinkwenu n'wina mi nga langutisa video leyi kusukisela emasunguleni ku fika emakumu inkomu mi nga rivali ku subscribe na ku layita lexiya xa notification.